ngai nin program ma igwangal ma igwat ma bangin lat na te chini keiman ka hong nei ma sadinga huta chiang le local chairman pa huni pedinga hu ma in la khat isadinga zo chiang le man hunang ladinga hu zo chiang le ban banai pai to di hin chin ole bible chang mun khat ka talang ma sanwa ma da sumin lalpa pa to in la hule nasil hung pung masapen te to in achia tupil te bung thum chang kuana a pathian thuin nasumin lalpa pa to in lan nasil hung pung masate to in lalpa pa to in achi ma bangdung zuin tu ni hunin ia zolama ingai hiata ma bangin ipoimo ma mai baptisma pool uthang te in kuanin amaun ahung donate sa zo chang le mol song long sim nai nei dinga kho amau tunga avela ki pa thui gen hin chin nei le lam pe tu pathianin ahung pekhetu te tam semin gwal zol le chi hi i dei sana ilat masat hian lan kachi ma bangin huwa ki gel teng kaung sim khedinga uzo ta chiang le kam khat gen ningin ham te na nei ningin chang le la sani wala ma khung sim ningai umer limung lai le kilomila mang pang ninge ole donated by T Mangkhothang and family in loving memory of dear beloved mother late Chin Khokim chihin kipa hoima ma mein nukim hungum no lo santa ama theijing na dinga uthang le in kwante in ikho ahung donate u ahina kipa hoisa tuni in hi pen hi pathian lopi na ding azat na ding le mi tampi te himuna baptisma tang theina ding le ite tungto na ko tuam te le apetu te in pathian hoina imu sem itang sem theina ding in hi pen hi tuni in pathian suwa ke mai in pa to tapa to hagau siang thomina i hong khiat ilat khiat a hi chi hi puang in chin pathian lopi na ding le kipa etsa nai ni khut beng chiat phot ni pathian maya hi latna hamteina ka hong nei som ngal dinge lalpa ka pathianu ka poimo bang kimu hung petu ilawa hung petu nangma lalpa pathiana ka hong nei kha manun hallelujah chin namin lopi pharin nakoma kipa thu ka hong ge nu hi sam gela kamu ma bangun nami te nangma nuam theina ding un nahung swal ki si ding mo chi ma bangin tunin lalpa hilai muna baptisma tang thei ding ahilo le nangma jaisunung zui ding akipekia kata kanau teu ziai nakoma kipa thu ka honggen hi hubana lalpa atang theina ding pool hung donate tu te uthang le in sungte mi te ziai in zong nakoma kipa thu ka honggen hi nei wal zia ahung tua wahi si chi ka hewa ima zong le alung simwa ki phalna hung petu ka pathian nangmai isanga tamzo semin in sungu ahilo le akhosa na teu gwal zol ding in chin nakoma ka hunget sa hi isum asanga singa kisen na te in sung khada dinga ta sap theina hima zong le amau te dinga ta sap na tun tu hi ding in nangma pathian in phal sin lan ala khian na sa khaw te tam semin nangma pathian in nahau sat na to gwal zol le chin chin amau te din jong ka hunget sa hi anu ahungum non lo santa nukim hedjing na dinga ahung tua wahi na lalpa tunin nukim ka hezing wa ka phowa ma zong nuam tai nangma anga atol dam chi ka heu hi lai muna hi ama memorial ki donate thanki mu tele azang khatu tele tuni huna azal zo khatu te zo sia zong ama banga ni khat ni ta chengle nangma ko ma khol dam thei ding in hin na tha hin na hoi hungguan ding in chin na ko ma ka hungen hi lalpa ka pathian tuni hunin baptisma la ding hung service hung nei ding ka hi wa hi tui te nang man na hung zat pi lawa na hung gwal zol lawa hi le lalpa tui zia in ka si theiwa ka na theyu lalpa hute lo ke ding in le na lo pi na ding in hi program mung jang sa ta in chin phan na la ka sa ding hoen lan bang kim ka bol ding un na khut hat lo pi muan hoeng lan kia in undam pa lalpa jesu minin na koma ka hong thum hi amen ale lalpa tung nung pe na tai hu pen khu sanin dua he zia lain
sa ni nga hung ina chu ka sa sa jing ding he ka swal zo sia manung sop sia amin siang thowin amin siang thowin ka swal zo sia manung sop sia hallelujah amen lem na sa nana ilal pa Yesu leitunga hung len hung kosa cross tunga si na tua ikum zo si na tunga gwal zo wa to ito wana akal ding kuan nung zui te koma kupia top na kupia nung khat kamswa khat anane ya uto banga ya yile kol mon tan tha a kaya khogel nam chin chiting ke la ya tan chin phai ti ya ning Yesu chi na le to ki na hu tan chin ye na bang ko ya hu le ajing ta zo sia pa le ha gao siam to na baptist ni hu ana ya ki ku na to lian ni ti ye ku ye lian ni ti ye ma the great commission ya min wa in ana ona tuni baptisma service involving hi patian ilal pa Yesu ham kam so nung pen ham kam so nung pen ai dung tuin angai poi mo pen ti le dong awang den hi chi na ko bol ni na ti sa ya ko ba ham khat na ko pen tam hi ko pi sa a ko pen ti bol di atia yung atwal pa sa dai ji kumusan yo kat ko hung den hi tin kung bakit pat ko ma ko sa na ni kung ani ni yung siya ko kapatian pa ma kung siya na ke to lawin na utang sa na umusa atin sa gol to na nong siya si pa hoin bana pai to ngal nin iyeng sot lo na din chinin bible chang khat ka sim dinga chala kam khat kam ni kong ham dinga chiang baptisma tan na dinga lu to ding hi a umain ke kang lu dinga hu zo ta chiang le local secretary in atang di te ban bana hong ko win chin ma hong ko dan dan na hong pai ding hu hin chin hu zo ta chiang le mi pi te polamam ten jong tang zo ta chiang le ka hong ki pho do ta chiang le ki paet sa na khut te bang na beng zel nin ma chi hi hen lan hu chiang le hia u khu baw ma ki pa huain a hung kal to hiang kum su teu khadin nang na pan pi ding ma chi ka hung net hian lan zolamin local chairman ni na hung gen ta mathai bung som ni le gia chang som le gia rapat som thum sunga imu som ni sunga imu chu banga hi chi le lalpa Jesu Christin thu pia lian pia hi ai thu pia lian a hung pia bol zom theina lai ko tu mi hi manin lalpa min i phat a hi tuni in hiamuna imu chu banga hi chi le chiaun lan nam china mi zo sia nung zuin siamun pa le tapa le hagau siang thominin baptisun chi he hi pen bol theina lai ding in ma ki pa huai sa a hi khudung zuin pathianin thupia ahung pia dung zuin hite en khoyamu khadai wala tom hilo koyamu khada para ila tom hilo lalpa pathiana para thugo sia thupia lian bolding hi na lung simin jong ham te kom ni ki sin sani chi hi hin chen chang le naute mi nga te in jong hi to bang tang ding lunggel ahung nei wa counseling ka bol tan chiang wa hun sa ule jong bang makagen be theilo wa hi baptisma katangu du ka hi chi udu ahung chi wa hi le ama wakinga ahia udung zuin amauten hi to bang ahung piana wa ki pa pi huai sa a pathian le amaute tunga jong nona ki pa thu isoile igen hi hen lan i khu lama ka hung lut ngal mei dinga khot phalo di mo khub na toy sa mei no bible sim tha non lo ding in again tho lamin pang ning in
ole ki pa hoi sa e tui te hile I van zat di thil bang ki mi hun te hile pathian mai ma la na inei zo to tonin baptisma tansa na tui phum na lama ilu dinga e secretary na hung ko masat pe na hung lo dinga huta chiang le keiman amau te na piang thai bangai jong ki chilowin thu dot na tamlo kanai dinga u chiang le e tui phum na tong ding hi chi hi in chin e thangin hung ko sa le hoin te na pauan ani na Elis kita ko pan ne oren pa na oren ko sang hi man sang na lai oren to no yang ding pe la yang ding nan ha chila man ding nan ma e ka ki tu ding na no jong ki hil nai lawin hi chin tom chakhat kang ki holim na lai ding wa ma e nau pa pau muan in hi izolamin mi pi mu na a Jesus Christ kala le hundam tu in kapom ta chi again a hu chau hilovin si hamwan na te jong kanei ta hi chi hi ahong gen sa ki pa hoi sa hu dung zuin e keiman kam khat kam ni e ka hong do to di hin dung zuin tu ni in July tarik nga kum sang ni le som ni le gobin nau pa pau muan hang nong chu pa to tapa to hagaw siang thominin ka baptis a hi no okay all in nakino lo dia next ubana atum na dingin atum na hi h lalpiak lian all in to no kita cakap okay ale zolama ina gen tama bangin aman zong Elis Kim Hoi Ching ma Elis Kim Hoi Ching in zong lalpa Jesus Christ kala le hunnam tu in kapom ta chi hi mi phi la ahung phuang khia hudung zuin hi Jesus Christ in thupia liana ahung pia ma bangin aging ta te chu baptisun che hi dung zuin tu ni hunin now nu Elis tunga pitobang na to tong thei dinga yum hi ki pa hoi sa thudot kam khat kam ni kadong dinga chiang le baptisma peding hi chin to ne khat pai to na les step khat okay nang na azo changa ka hom phum changa nang pangai lo ke nang phang mai dia ale Elis now nu Elis Kim Hoi Ching lalpa Jesus Christ na la le hundam tu in na pom ta na mo si hamwan na nei ta na ki the nai tuin namaban hin khuwa hong pai to ding te lalpa Jesus Christ a dinga ginom ta ama dinga siang tho ta hing ding in ki chiam ngam na mo ki pa hoin aman lalpa Jesus Christ kala le hundam tuin kapom ta si hamwan na kanei ta hi achi dung zuin tunin nanu Elis Kim Hoi Ching chu pa to tapa to hagaw siang tho minin ka baptis a hi ngai ko ala ti pa hoya iki chi bai si next lalbiak mo bana momoy okay lalbiak moy nang bana lalbiak di mo to biak pati kholo khon ngole biak Daniel Daniel nang gi china la to dia comfortable sa di ma ale nau pa Daniel in hun paisa ha khat paisa ibiaina mi pi maya baptisma kala ud hi chi hong puang heta mo hi aun ama ud thule emi hing dei tel thu hi si chi theya lalpa Jesus Christ kala le hundam tuin kapom ta hin baptisma la ud ka hi bangin hung nanga hi ahung chi to ba ke ko ma hudung zuin hi tu ni huni nama baptisma la sa thei ding in yuma ki pa hoi sa tudot khaleni idong dinga hu chang le tui pum bol ding hi Daniel lalpa Jesus Christ pathian tapa nala le hundam tuin na pom ta zet na ma ki pa hoi in si hamwan na nei ta zet hin na ki thei nai
tu in mama ban hin khua te jing ni thai ni te ama dinga siang tho le pom ta hi dinga hin khua jang te ding in naki man na mo ti pa hoin hi teng dong dinga to la nya khan to su mai dia tum te te de hyo ole ne sa khum ding su na lai ha to chinom to ta na mi na na to su dia na pa Daniel lalbik len ma na pa Daniel lalbik len in lalpa Jesus Christ kala le hundam tu in kapom ta zet hi chi hi ahung gen dung zo in tu ni in na pa Daniel lalbik len chu pa to tapa to hagaw siang tho minin ka bapti sa hi to su na yes good si bai thank you god bless you moy mo all in moy what all in okay lam nga to le nang chu lum thai dia na to di ma la rồi ale ki pa hoin moy zong chi ma bangin ina baki pain baki holimin to ni in testimony hoi ta mai te hong gen ke thea ki pa hoi sa nào nu moy chong nei moy mo chong nei moy in testimony hong puan dung zu in thudot khaleni idong dinga ma moy Jesus Christ na hundam pai na pom ta na ma ale aman ama ko ma khol dam ding a hi lo le kum tuang hin na nei hi ne ki te ta nai jing nong thai nonga ai lo le sing ta nga khoya nau min jong ama ding siang thole pom ta hi dinga ding ne ki man ta na ma ki pa hoya tuin lan aman momoin alang khat ding jong kan ha tu det de wan tu dia nang zaw ngai lo kan kam pho mai dia naw nu momoy chong nei moyin lalpa Jesus Christ kala le hundam tuin kapom ta zetin si hamwan na kanei hi chi hi ahong ge na mi pin jong hi he a iza tun jong kamina puang kia udung zuin lalpa Jesus Christ in aging tate baptiso na chi dung zuin aman akama apuang ta dung zuin naw nu chong nei moy chu pa to tapa to hagaw siang tho minin ka ba hi chi ba ya ma God bless you ngala walang David thanglal simte ma is David thanglal simte ya kipa hoin David te unawin hun paisa ana puang ta ma bangun baptisma hi kala nga ya hi chi hi ama ule ma uzong na ki thei khiaun udung zoin ki holim zoin testimony te hong puang wa tu ni in lalpa Jesus Christ thupia lian thugo sia lian ama te tung tona supi ching theya humanin pathian koma avel ki pa thui so hi henlan thudot kam khat kam ni idong ki dinga vit lalpa Jesus Christ la le hondam tin na pom ta na mo Jesus Christ in aging tate baptison achi hidung zuya aging tate apom te adi ahi ma bangin nang uin si hamwana ne hi neki theinai ale maban hin khwa ama adei zonga siang tho ta le pom ta hidinga hin khwa jang ding na ki man na mo tupuna na la theina mo tipa hoin able sa tom hilowa ama mai na kama again ta ma bangin wala hi to go sia lian thupia lian na to dia nang jong ne khot khub ding su na la nyam de hi to go sia thupia lian lalpa Jesus Christ sung thupia chu bol thei ding hi ta man ki pa waisa naupa Davidin akam ngeya ama akam ngeya isol jong hilowa ama akam ngeya lalpa Jesus Christ kala le hundam tuin kapom ta hi chi hi hong puang kya dung zuin tu ni in pa to tapa to hagaw siang tho minin kabapti sa hi bye God bless you Zomo Bemala